Díomh recorde éidirnach scríbán seo ó tosa tube agus bhíniu béimiid ag déanamh an Chubby Bunny challenge. Agus nuair háisí muid an channel seo roimeid an cinnig dhéanamh muid físna the gréir ar YouTube ag aithne a tríbán na Gaeilge. So cinach sin a dhéanamh ag chudhór de chud YouTubers an léanú ná an Chubby Bunny challenge. Agus muid techt a drá an Cháisc cilmid gur go mbeidh go maidún é a dhéanamh. A ní an Chubby Bunny a tá muid a tuairtear Coinín Ramhar. So sin a tal ra agin ahanur a garn with marshmallow a meal sogin. So Coinín ra agus muid a chur na marshmallow seo le meal sogin. So ní bheith cum rá jas áin agus muid a dhéanamh so go muid leis go soach sin a sin go mis granar agus anna orna don Cháisc fásta. Right. Okay, so marshmallow sogin with a red and kin. Okay, so currently shot I guess during sin Coinín ra. Okay. She did into more keep her fingers again more so. Okay. Coinín Ramhar. Okay, get now. Ever a dog. Coinín Ramhar. Coinín Ramhar. Oh my god. Very good. I'm sure I'll fall in, you know. Coinín Ramhar. Coinín Ramhar. Oh no. So bhí sin an Chubby Bunny challenge agus an Coinín Ramhar agus bhí sé anteachar. Like futuration cead cén bhí mar sé gaiire. Tu go fór le go hiad, but bhí mar sé gaiire agus níor chodí an gaiire ar Harbh bhí sin just so tugann siad amach. Agus bhí mo bhéal lán le tar éis dhéacin. Yeah. But agus tá neart facail gon go fóil. But tu Gaeilge? Yeah. But she was like, she was gorgeous mai agus sin, you know, rod an Cháisc agus bagel físna eile gwyn. Be. Neart le teart amach ginnig neart planana so tá still gur one sibh salt as sin. Salt as a gaiire orange arhin mar bhí sin just ridiculous. Gur míl mai agah a salt org ar an éisian seo tá sin gur one sibh salt. Slán!